pravilnik i dalje važio 3 vezane titule za redom ili 3 titule u 5 takmičarskih sezona. Da se osvoji, to je zlatna kaciga. Okej. Znači ili 3 vezane ili u 5 godina 3. Jednu pa preskočiš pa jednu pa preskočiš pa još jednu. Aha. I onda imaš... U 5 sezona. Jasno, u 5 sezona. I onda za 20, 21 i 22 sam bio šampion u obe klase. Znači i u 50 i u 70 sam bio. Ali ne možeš da dobiješ za obe, nego samo za jednu. Izabere se jedna i to ti je to. Aha. I onda bilo bi glupo da dobiješ, voziš 3 klase, za 3 sezone 6 zlatnih kaciga. imaš ti zlatne kacige, ne može. I onda jedna klasa koja ti je najbolja se uzme i iz te dobiješ. Tako da sam ja 20, 21, 22 dobio zlatnu kacigu. Jasno. Sad sam bio 23 i 24 šampion, sad fali još jedna godina za još jednu zlatnu kacigu. A koju si uzeo prvi put? Koju si odabrao? Od 50 do 70? Nebitno je, ne, možeš uvijek da budeš. Svaka zlatna kaciga poništava sve one 3 sezone, ideš iznova. Znam, Nebitno je, možeš u istoj klasi da osvajaš 9 puta do dijamantske kacige. A ima i dijamantska? Ima dijamantska je 9. 3 zlatne kacige je dijamantska kaciga. Boga mi, znajući tebe, ja mislim da ti izgleda da ćeš ići ka tome, da.